World Malaria Day ka Malaria Awareness Meeting 2023 at Uzandonka Terang Kangther LP School Hamrin. For prevention of malaria with the team time to deliver zero malaria, invest, innovate, implement in presence of Dr. Mantu Krishna CM, Hannibal, MEC, Head Singrong Par and malaria staff. Parthadev MI Bida Singrong PSW, Samson Indicator SW, Gulab Santuran SW, Longrong Par SW, Premrong Par SW, Ranjataran SW, Kastori Bora Laboratory Teacher Kiram Dera MPW, Elvinson Kramsa MPW, Asa School Teachers, Student Villager, etc. Symptoms of malaria cause its prevention measures were discussed among the student, village people, etc. Blood slide collections, bayonet impregnations were also done during the public gathering. All the necessary steps needed for the prevention of malaria are being taken by the staff of NCBB DC Hamrin. Malaria putak ikan ponjir pang nang litum kibang pacuro party lo. Asinono por nili ikan ponji bang ke ninghang ke lason lo. Ladak rong alom stame osumar atum sita malaria ke nang litum ajak tum ke chini lo malaria yang sikelong ate nang tum chung po nang puso po nang ning kibang lahai ta doji stame lahai kiso pe nang tum yang si jog nang ji pelotang te isulong le prang si tum ciremek nang po. Usang si tum cire nang ji pelotang te ilitum ahem sitame itum kedo adim arum lapen itum kicho ki juna son ans tame chipang thirnang po kicho son tame nang litum divvet vet sibinang po lang ki juna hormus tame nang litum divvet nang po kali pelotang te chitima bang po nang litum ki juna lang los tame pati po la so po nang litum yong si jun ponlong det lapen hala so chitim yong si mane malaria chitim yong si chan olo pelotang te nang litum nang check po nang check lo petang te nang tum ke nang puso po an ke school nang charlie dunong le po nang litum yang si school pen absent lo petang te ladak ni tum pi magi nang tum nang charlie dunong le lo nang tum yang si nang charlie dunong le lo te nang tum ke thek thret po nang tum ni thek the lo got ke mo aphi bang nang tum siksak po lasi nang tum opran mesen nang ji malaria ki solong le nang ji pulang te nang tum ke do ke tax name sipang thiriat nang po nang tum ke cho sonan stame nang tum rimwet biwet la pensi nang tum claim nang ji mane ajaha ka hem do lasan si kicho son ans tame rimred mane asa urlak lasan si latum kibi mane langs tame dipde kicho son tame dipde lasan si ki claim lasan petang te nang litum kiso kere me kiso tame nang tum long po kiso tame chilangon e po mo kijura por ke laso pir theben tame chi onang kok lasan ta dolo asi nang tum kadu ke wes tame ini ladang nang chitong do ans tame Osomartum stame ning chibi panang po nang tum kido ki thak stame chipang thire adang ji kichua son ans tame hem along stame lasan si chipang thire adang ji lape nang tum hem adung arai stame langbung lang plet ahi pado de adang ji nane yong si langbung lang plet do plutang te nang tum haladak inghan or bedang po anke or do plutang te haladak lang biyong si avelo te chitim kapati athai vedet po anke laso chitima bang aphai ke chani phan bang ke abar sai kom re po lasi nang tum kado we somar has tame chuning rilo nang tum ahem arit tame chipang thirenon lape nang tum kido ki thax tame chipang thirenon lasi ni thiek na nan si than pon chorlo kardom lasu ka chippe jom dia phan se pirthe adang ta pinike malaria de kusi observe ponlo mate deng ponlo lasi lasor ni hutke malaria ke sopen ko sonsi ka chippe jom nangji lapen ko sonsi tum do thak nangji lai hui lam ka che than arni lo lapen ka pregani pusabe nitum staff atum pen than pon bomlo sonsi awareness bi pon bomlo lapen ITBN adawai muhat sartum sabe than lo musuria long patib nangji lapen patib lo pulote chitim wang hai helo ba wang pustame nang check sita ilitum malaria ke subang laso amusuria long bon tanglo pode ilitum long lelo la peritum akenang sor bangke la hello ajo ke ilitum mekejang apike ilitum chiku thekte lasi